babasa kutaho emiringo eyo kutangira okutenguka kwitaka hamwe na nebitengure ebikuteekateekwa kuja kuba ekizibu omugomborero y'akanaba hamwe na district ya Kisoro yona omyezi erikwija ahabo kugira ngo emyezi eri kwija nibagwisa enjura y'amaani. Mwakibona ho mweho baturage ogiye kureba reba nuriya nguyu urukorwa rw'uhinga iyo mpinga nimbi cyane nimbi cyane twifuza ngo ugiye guhinga uhinge ubukika siko n'ubutambika n'ubukika ubutambika like this ngagari y'amabuye niri ya line yo kureba Merinka strip ni ngombwa kugira ngo yisiremu butambika gari y'amabuye gazemu John Baptist obyobuhingi omurukanaba ahabwire abataka okureba ngo babanza bayejumbira omukuronda bebembezi abarije kubakorera kurungi emirimo yabo ari kugira ngo no murimo gw'abebembezi okureba ngo emiringo yo nibaragambeho babasa kugiteka omunkora na munonga aharukushozi urakugo ahamwe na rubuhiri asi umuti ibiti please Waini ni mitwari yo mitwari 5 ubwasi na ni mitwari ngani mitwari 5 omulinkebyo omukutera akaruru batireho na nebiragiro ebigenderire kugira ngo babase kukozesa omukwasa kukora emirimo yabo bitu bamwe ombataka tibamazirwe na nebiragiro narisha amateka agatirweho. Twese turavukanye hari ubwo umwana ashobora gukerera akabashigenga karaga umuntu akaba aragafasha amategeko ko bari gushiraho aho twagarekera aho ngaho ikingwe turukurinda ubuzima bwacu kugira ngo tweze ariko ikingwe Orikurira egomborora eyakanaba na Sub County Chief Sylvia Nsabimana agambire abataka okwetebekanisa kutandika kuhinga bukirikare okugira ngo omyezi eri kwija okurwa mu kwezi kwa10 haza kuba hari enjura y'amaani eri kuteekateekwa kwija kurugiriramo okutenguka kwitaka kandi ekabafereza kishe mubikurikije mu ngora mukabyira n'abandi ico kibazo cy'imvura hari ukuntu cyaba gihagaze mu maredio muri kumva ngo hari imvura nyinshi yenda kuba ubwo tutabigishije urasanga mu kwezi kwa 10 izi misozi zose ziri hasi mwapfuye ibi bijumba muri murabisanga hasi ibishimbo biri hasi usange intambara muri gutera isi ngo yeme ngo abayobozi baje ntacyo bari kudukorera ngo badufashe mu rukwanga ko babafasha ikintu kiteca Memora Kanyijuka ori coordinator o Uganda Coffee Development Authority omucyange cya Kigezi ahigira abantu okureba ngo nibejumbira omukingo mwani ahamwe na no kuhinga ebindi bintu ebiri kubasa kuhama omwitaka nko muningo gumwe ogwo kutangira okutenguka kwitaka aha we afitire Guriveria ateke homani ago extra mani chikomo twaro buri season munyine basebo so okubana bagamba twanstera nankeji zafanya kintu zitaho hariyo bajya ngo byari hebiti byo mubirizo no buri okiguya musente ogu ayonjire yabashomesa ahakubine kureba ngo bakozesa omwani baguhinga aha mwanya muke ari kugira ngo tubine kwetegereza kugira ngo babanze batunga itakeri hinji waba baye nimbe hanangiriza itaka rorabanya Kisoro kubagamba kuhinga mwani kwita twinitaka konka umwana wagwetoroza ko mawuri yawe ukagwetoroza umusiku wawe kuza no kufuna mukasente so ensonga yo kugira ngo tumwini itaka ibyo mugireke tukwe ensonga yo kugira ngo tumwini itaka ibyo mugireke Ombilinkebyo memore ahendire ari kubahereza embibo ezo kuhinga omugomborora eyakanaba amakuraga gashakwa Adonia atuheire umugandi hagutwinire bakansara abambara district local government bagizireho obutekerezingana no munyishenjero kazi Margaret Rebyambo ahabo enshonga eyo kumutekatekaho ngo niwe yaremise ekiro cy'abakazi okujaguzibwa